بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، obboleeyyan keenya kabajamtootaa fi jaalatamtoota hariiraan alaa xiqqaa fi guddaa fagoo fi dhiyoo hundi keessanuu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. obboleeyyan keenya eegaan rabbi faarse, eegaan maqaa rabbiitiin eegalee rabbi faarsee nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nagayaa rahmata irra buuse booda lubbuu tiyyaa fi lubbuu teeysan yaadachiisuufiin har'a isin dhufe. lubbuu teeysanii fi tiyya yaadachiisuufiin har'a gama keeysan dhufe. isinis na dhageeffachuu hin dagatinaa. warra gorsa kanarraa faayidaa guddoo fudhatu anaa fi isinillee rabbiin nu haa godhuu hin ja'a. rabbi subhaanahu wa ta'aalaa firdi godhaa qur'aana isaa keeysatti وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. yaa nabiyyii kiyya muhammad yaadachiisi, yaadachiisuun kee qalbii rabbitti amantuu taate ni fayyadaa yaadachiisi jee. tanaafuu wal yaadachiisuun gaariidha. tanaafuu yaadannoo kana ka beeku ni yaadateeti ittiin gorfama, kan beekne ni barata. tanaafiin lubbuu tiyyaa fi teeysan yaadachiisuu deemaa. anaa fi isinis warra gorsa kana fudhatu rabbi nu haa godhu. obboleeyyan keenya har'aan tana ramadaanni kun guyyaa 20 fuuneeti jirra. horni boodaa eegalamee jira jechuudha. obboleeyyan keenya khayrii ammaan dura dalaydan ramadaana kuta keeysatti rabbi isinirraa haa qeebalu. rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isinii araaramee rahmata isaa rabbi isinii haa godhu. amma hornan kun bakka ramadaanni kun bakka sadiitti adda fuudhamee hornan duraa hornan rahmataa, hornan itti aanu kaylaa amma guyyaa jirruu kanatti hornan idduudhaa kun hornan maqfiraa jedhaniin, hornan amma guyyaa har'aa subii kana booda seennu kun hornan ibiddarraa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jabaatee guddatee nama bilisoomsu. yaa nama ibiddarraa bilisoomuu feetu koottu. yaa nama jannata feetu jannanni bana jira. yaa nama rizqii gurguddoo diinii fi duniyaadhaan duniyaa san irratti milkooytee aakhira irratti illee ibiddarraa najaa baatee jannata seenuu feetu karaa kanattiin isin yaamaa koottaa. hornan boodaa kana keeysatti hornan jabaa osuma baatiin ramadaan illee jabduudha. hornan kun takutte rabbi isinitti lakkaa'uni takutte gundoodha tahaftee guddoodha jaadha. namni duraan ibaadaa hin heddummeeysinis, namni duraan du'aa hin heddummeeysinis ararraa qabaadha. kara masgidaa yaa'a, taraawii salaata, qiyaamullee illee dhaabbadha. sujuuda keeysatti jannata kadhadha. ibiddarraa akka rabbi isin bilisoomsu sujuuda keeysatti kadhadha. dhaamsa kanaan isinii dhaama. nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yogguu kurnan boodaa dhufe hidhannoo isaa jabeeyfateeti warra isaa dammaysee akkana jedhan, isinilleen hidhannoon tiyyaa fi teeysinilleen hidhannoo nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam haa taatu. ifiifis kara masgidaa yaa'a, warra keeysanillee kheyrii tan heddummeeysaadha. du'aayiidhaan sujuuda keeysatti du'aayii heddummeeysaadha. jannata kadhadha. ibiddarraa rabbiin anaa fi isinii isaa bilisoomsu. rabbiin warra ibiddarraa bilisoome keeysatti rabbi isinii haa katabu. warra jannatul firdoosii ollaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qunnamu achi qubachuu harkatullee rabbi isin haa godhu. yaa obboleeyyan keenya du'aayii dur kadhattan hundaa'uu horna boodaa kana keeysatti rabbiin itti jabaattanii kadhachuu rabbi isinii haa laaffisu, rabbi isinii haa mijjeessu. salaatul qiyaam salaata gartee halkanii sanis rabbi isinii haa laaffisu. dura dursoo arrumaan tana galgalaniin salaataa ajii niyaate akka gaariin niyaa oolfadhu. sii niyaante rabbiifiin salaata jettee oolte niyaa san uyii jijjiiruudhaaf gama salaataa deemi salaati. obboleeysa kiyya kabajamaa, obboleeytiyya kabajamtu gama kurnan boodaa kabarakaa qabuu kanattiin isin yaam. kurnan boodaa kana
Qurnani bidarraa rabbiin nama bilisoomsu eega jenne. Qurnan ammaas leeylatul qadrii keessatti argamu. Nabiin alayhi salaatu wassalaam akka jedhan namni gartee leeylatul qadri barbaade qurna boodaa kana keessatti haa barbaadu. Halkan qaraa keessatti haa barbaadu jedhan. Halkan 21 23 fi 25 keessaa'uu 27 akkaan ichi keessa akka jeelama. Qurna boodaa ibaadaadhaan sin dabrin, du'aayiidhaan sin dabrin, araarama kadhachuudhaan sin dabrin. Yaa nama duniyaan tun itti rakkattee bal'ina duniyaa tanaatii fi bal'ina akhiraa barbaaddu. Salaata kana salaati. Sujuuda keessatti waan feetu kadhadhu rabbiin siif ta'a. Yaa nama ilmaan dhabdee ilmaan barbaaddu. Rabbiin siif ta'a kadhadhu ilma diin rabbi si haa godhu. Yaa nama fayyaa dhabdee fayyaan irraa ka'uu didde. Salaatul leeyli kana salaatii sujuuda keessatti rabbiin kadhadhu. Rabbiin si harkachiisa waan kadhatte. Yaa nama adawwiin itti jabaatte. Rabbiin isin haa nassaru. Sujuuda keessatti kadhadhaa. Sujuuda keessatti wanni jettan akka nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami halkan darajaa qabu kana yogguu dubbate gooftaan ambiyootaa waa'ee kana yogguu dubbatu Aayishaan rabbi isirraa jaalatu ukki jette. Mee halkan san keessatti kamiin jaa jette? Allaahumma innaka afuwwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allaahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Akkana jiijeen sujuuda keessatti Allaahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allaahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Akkana jettee kadhachuun anaa fi ishii irratti isaa jiraattu. Allaahumma yaa rabbi innaka ati afuwwun namaaf irra dabraadha. Tuhibbul afwa namaaf irra dabruu tana akkaan jaalatta. Dhiifama namaa godhuudha jaalatta. Fa'fu anni nuuf irra dabrii dhiifama nuu godhii jechuudha. Yaa warra dhiifama rabbi irra barbaaddu kana jii rabbi kadhadhu. Hogguu teessus zikrii ji. Yoggaa gartee sujuuddullee zikrii ji. Kanaan isinii dhaama. Obboleeyyan keenya kabajamtootaa fi jaalatamtoota. Gargaarsi rabbii isin cinaa haa jiraatu. Yaa warra biyya namaa jirtan. Rabbi biyya namaa irraa milkiidhaan diinii fi duniyaadhaan rabbi isin haa galchu. Rabbiin warra isin dura dhume abbaa kiyyaa fi abbaa keessaniif rabbi rahmata haa godhu. Warra immoo isin duratti hin dhumin isinii kheyrii guddoo qunnamee diinii fi duniyaan gale warra isaan tajaajilu rabbi anaa fi isiniis haa godhu. Amiin amiin jaa. Obboleeyyan keenya kadhaan rabbi haalaan jabduudha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akki jiru aduunii astajib lakum. Na kadhadhaa isiniifiin qeebalaa jeeti qaraara baase. Qaraara mootummaan aalama sadeenii ka akhiraadhaas ifumaa bulchu. Ka duniyaa tanaas ifumaa bulchu. Kan shuumamne kan shaaramne. Mootummaan zalaalam. Mootummaan abad qaraara isna kadhadhaa jee isinii baase kana. Hujii irratti oolcha. Qalbii qaraara kana dhugoomsitu haala taateen rabbi kadhadhaa. Akkanatti namni kun rabbi kadhata. Akkitti rabbi inni isinii araaramu tahutte rabbi nutti nizaabini jechaadhaa garaa irraa muraadhaa tahutteef sheenawaadhaa waliin dalaynu jechaa garaa muraadhaa bakka gartee itti hamtuu dalaydanirraa deemaa rabbi kadhaa. Sujuuda keessa rabbi kadhachuu heddummeeysa. Rabbi naa fi isiniif isa haa araaramu. Rabbi anaa fi isiniif illee rahmata haa godhu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa oliin isin haa deemu. Warra qura'aana kanaan bulu rabbi isin haa godhu. Warra qura'aana kana baratee haffadee waan isa keessaatiis baree itti dalagu rabbi anaa fi isin illee haa godhu yaa obboleeyyan kiyya. Rabbiin ummata gartee Gazzaadhaa kadhumu jiru kanaas rabbi isaan haa nassaru du'aayii godhaaf. Du'aayiidhaan bira dhaabbadhaa. Rabbi isaan haa nassaru. Adawwii isaanii rabbiin haa cabsu. Dirmachuu akka gaafa badrii dirmateesan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isaanii haa dirmatu. Rabbi gubbaa haa ansuu jeetiin du'aayii godhaafi isinis du'aayii godhaaf bakka teessanii bakka deemtanii. Ijoollee wallootis rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isaan kun jihaada jiranii haqa isaanii irra dhumu jiranii waan namaan dhayne rabbi isaan haa nassaru. Rabbi isaan haa nassaru. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa madoo isaanii illee rabbi haa afi'uufi. Warra gartee isaan duraa dhawamee dhumees isaan warra shahiideedha. Shahiidee keessatti rabbi haa katabu. Shahiidee keessa rabbi haa katabu.
warri gartee ummata walloo kana gargaaraadhaa jirtan isinillee rabbi bakka irraa baaftan khayrii guddoo rabbi isinii haa qunnamsiisu dhugumaanii isinii kadhadhee rabbi isinii haa qunnamsiisu obbolummaaf cinaa dhaabbattanii warri gartee hospitaala Adaamaatti dhayxanii ilaaltanii obbolummaa mirkaneessitan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa bilisoomtan ibiddarraa rabbi isiniin haa ju'u obbolummaan teessan itti haa fuuftu isin dhugumatti obboleeyyanii dhugan nu gammachiiftan warri guruppii garayyuu ijaartanii karaa seera qabeessaan gargaaru jirtan hundi rabbiin kaaliinii isin haa gargaaru gargaarsa keessan kana gargaarsa ammallee baatii ramadaan keessaati hahurnan boodaa keessaati itti jabaadhaa isaan gargaara gargaarsi isaan gargaaruudha tumsi isaanii tumsa keenya tumsaa dhaabbadhaafi rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gargaarsa akka guyyaa badriisan rabbi isaan haa nassaru sababaa isaaniitiin nutillee walumaanuu rabbi nu haa nassaruun ja'a obboleeyyan keenya wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu waan dhageeffataniif galatooma hamma fiidiyoo lamadaatti walitti dhufnu nagayaan isin dhaammadhaa an sheek bayaan da'awaatiin jaama kan gartee duraan na beeku na beeka kan nan beeynes na barata waan taateef asumaa wal barnoota gaarii wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nagayaan naa tu'a